Miaka mingi sana iliyopita, hatukukuwa na imani, mioyo yetu imebabaika, tumetekwa mateka na ufalume wa giza, tumechekelewa sana, ila kwa neema ya Yesu Kristo katukomboa na damu yake, katuketisha kwenye kiti cha enzi. Amani, amani kwa wanaomtegemea Yesu Kristo, wataishi nyumbani mwake, wataondolewa magonjwa yote, watafarijiwa nyumbani mwake, wataondolewa magonjwa yote. Walimwengu sikilizeni, hakuna kitakacho tenganisha na Mungu. Yeyote amuaminiye atarithi ufalume wake. Anayeenda mbinguni awe makini, ombeni kwa Roho Mtakatifu ili mpate utakaso. Amani, amani kwa wanaomtegemea Yesu Kristo, wataishi nyumbani mwake, wataondolewa magonjwa yote, watafarijiwa nyumbani mwake, wataondolewa magonjwa yote.